Jingya kana hapdeng ke United States bat ke Iran ke dang nang jur bat menta ke jingya keren ke lapin kinria sha ke benta ke bagong santam kata ke umpnyang. Presiden ke United States Donald Trump ulapin pau ba udang bishar ya kalat ban kurup ya ke benta oil jong ke Iran khantam ya ke khak island ke badai ke chaka export oil ke bagong santam jong ke tei ke ri. Ke khak island ke dei ke benta ke bapen mi hadu khandai % jong ke oil export jong ke Iran bat kanu ke jingmu ban kurup ya ka kala ban pen kala pura ya ke jingkan at ha ka than. Donald Trump ulapin ya seriem ru ya kani ke jingya lenti bat karukom ba ke United States kalale ha Venezuela hakaba kala persang ban sensar ya ke benta umpniang jong ke tei kari. Hakaju kapor ke jingya pen kre sipai ke dang jur pha ha ke tei ke than. Ke officer ke ong bakum bashpau hazar ngut ke sipai la dep pen kre ban pha sa West Asia kum shibenta jong ke jingya kun ke penang jur. Wat hapdeng kini ke jingya kan at ke jingya kren jingya suk kimpat sange. Ke jingya kren kidang ya lengba kinong mikmat ke na Pakistan bat laong ba dang don kalat ban poi cha ka jingya teli. Henry Donald Trump mula maham balada kini ki jingya kren game saiso on sanang jur shu ki jingya ther. Ka jingya kanat menta kala poi ha ka benta ka pe hapdeng ka jingya le bat ka jingya kren jingya suk. Ka perthai kadang pet da ka jing up ya karai kabala ban pen kala ya kalawei jong ka than hi baro ka wei.